Senator e County ma Kakamega Boni Khalwale koro wacho ni biro chwalo twak e od bura mar taon mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta yudo omenda mage mag aheri kaluwore kod donjo mare e weche mag siasa moyango ni ataro mar chike matamo jatend piny mosetieko tich donjo e siasa. Khalwale wacho mage bang' Uhuru Kenyatta yango ni en pod obiro medo siro gai mar Azimio Raila Amolo Odinga e weche mag siasa. Kane loso e kinde alame gweng' ma Tumbeni kar chung' od bura mama Lava, Khalwale wacho ni Uhuru temo tiyo gi siasa mondo roch godo piny owacho masani kendo mondo mi ochop dwache en owuon. Sasa vile umeamua kwamba umerudi katika siasa, I'm going to test the law of Kenya on you. Uhuru, the Presidential Retirement Act inasema kwamba ikiwa unataka uendelee kupata access to public funds, kama wewe umestaafu, lazima ujiondoe katika siasa. He earns 700 million shillings kwa mwaka. Sasa hiyo pesa yote Uhuru, vile umerudi katika siasa, katika bunge tutakutoa. You will not see even a cent. Number 2, President Uhuru, ambia Wakenya ukweli. Kitu inayokusukuma useme unataka uendelee na siasa ni kwa sababu unataka kujitetea, utisha viongozi ndio wasikuuliza maswali. Uhuru, Ruto amesema kila Mkenya alipe ushuru. Uhuru, ile baridi umeingiza kwa sababu sasa safari hii utalipa ushuru, ndio ndoto unafikiri mtakuja kuzunguka Kenya wewe na Raila, ndio agenda ya watu kulipa ushuru isifanyike. Uhuru, with or without public demonstrations supported by you and Raila, Uhuru, you will pay tax.